Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusatas im kini kilong kimat bakong san jong ka khubor. Pentip Menteri Rangba ke Meghalaya u Conrad ke Sangma ya Menteri Katanat Fisheries, Animal Husbandry and Dairying jong ka Sokar Pedeng u Giriraj Singh syapang ke jing sedang ban Penteri Kam ya ke Piggery Value Chain hapo ke jela. Lapanlong ya ke Jihalang jong ki District Magistrate Deputy Commissioner nak benta ke Cluster 9 hapadeng ki District ki badan hakapu jong ki India bat Bangladesh ha Shillong hnin ke singi. Bat sam ke Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP Jawai ya ke khusnam u kyang nangba Best Student Award araja khat khanda sya ki samla puli ba poisha khamat hak SSLC bat HSSLC examination araja khat khandai. Menteri Rangba ke Meghalaya u Conrad ke Sangma ringkat bat Deputy Chief Minister badai pej Ekatnat Animal Husbandry and Veterinary uba Prestun Tinsong henen ke sengi klalit yakendu yo Menteri Katnat Fisheries, Animal Husbandry and Dairying jong ke Sokar Pedeng u Giriraj Singh hak office jong u New Delhi hak ba Menteri Rangba Conrad ke Sangma ula pentip ya u syapang ke jing sedang ban Penteri Kam ya ke Piggery Value Chain hapo ke jela. Menteri ke Sokar Pedeng ulaya ro ya kini ke jing sedang jong ke Meghalaya bat ula ajing kerjaan banyak trelang bat ke jela. Conrad Sangma bat uba Preston Tinsong kelaya thu syapang ke jing mento jong ke Kamris yang ha Meghalaya bat hakatan jete la mingi. Giriraj ulong ba ke Meghalaya kadai ban shimi kilat banang penhe penyar ya ke Kamris yang katkum ke jing start science ke juk menta. Ulakan turu ya Menteri Rangba buon pensluri ki brio bakin ri ya ki snyang balatip kum ki exotic but crossbreed ki ban la ban wanra kambun ke jing yonong. Ke Jihalang jong ki District Magistrate ki Deputy Commissioner nakabanta ke Cluster 9 hapadeng ki District ki badan hakaput jong ki India Meghalaya but Bangladesh kalalong hinin ke singi ha Shillong. Ka Additional Chief Secretary jong ke Meghalaya ikong Rebecca Vanessa Sushang habakran ha ke Jihalang play ilong bala play show sa artli ki yo kaput kaway habhulaganj bat kaway haringku East Khasi Hills bat yakini nsa play ha unay lor banwan. Nalor ki yo baladon lupa ikong Sushang ilong ba sa kaway pat kayo kaba Hanoli Gata Southwest Khasi Hills nsa play ha ubanay nopra. Iloong ru ba sabu ya ki Integrated Checkpost ICP haki artli ki Jaka Hashela East Khasi Hills bat Haborsora Southwest Khasi Hills. Hakajo kapor ikong Suchang ila ajing mut halo ke jingdon kam banwat ya kalat ban yo IT no kam klo ya ki brio ki bala shaset patong bonsnem habaro artli ki ri. Unong yalam jongka kan hun nong mikmat na Bangladesh ubalong Deputy Commissioner jongka Jamalpur District u Ahmad Kabir ulong ba kesorkar Bangladesh kandang yaya trelang bat kesorkar India hakani kalyang. Hakani ke Jihalang ki Deputy Commissioner jongka Meghalaya bat Bangladesh kile kren ru halor kimat ki babun ki biadai bat kachinga trelang hapadeng jongki. Menteri Korbari jong ke Sokar Pedeng u Amit Shah nin ke sengi ula bishar biang ya ki kam ki biadai bat ke jingpin mi ya ka thop bakhat du jong ke National Register of Citizens NRC ha Assam. Ke Jihalang ban bishar biang ya ke NRC ke lalong New Delhi ha ke baladan rengkan Menteri Rangba ke Assam u Secretary ke Tanat Korbari ke Sokar Pedeng u Chief Secretary jong ke Assam bat ki Officer Rangba. Kaladan ke cinyatai ke babnya bat sanibha halor kamat ke biadai hapadeng ke Tanat Korbari jong ke Sokar Pedeng bat ke Sorkar Assam bat larai ba khanang ban plelat ikitu ki brio ki baklampau kerteng hak NRC ke Sorkar jela kan sapin biang yikilat kilenti yaki bakin la ban tho bat kerpat chak yeng ka shari halor ke jing bompau kerteng jongki. Kari India kelalekkan mau buram ya Menteri Rangba du Mamensua u Rajiv Gandhi hakaleng kut sengi ka bahnyo pausan snem jong u henen ke sengi da ke jing penlong ya ki program baper hakaleng kari. Menteri Rangba du Narendra Modi ru ulapen pau ke jingken mau buram ya u Rajiv Gandhi lengba u kurwo haka Twitter. Kato kat nengut kidukhat jong ke yeng robar thawan balai lam de speaker ke Lok Sabha u Om Birla kilawa ikik peng sentiu hakadur je Menteri Rangba du Mamensua u Rajiv Gandhi. La ban pinken mau ba u Rajiv Gandhi ula syakri ku Menteri Rangba du nadu ke snem syajar khandai spa prapau sau hadu syajar khandai spa prapau khandai.
La jurakheru yakanikasi khajungu kom kasat bhavana diwas khanang ban kenteu yakajing along shitali jongkari bat wanra yakajing shongsuk hapadeng kijatnyam bajat ktin bapher kibaton hakari Hashalong unong aibut jo menteri rangba ka Meghalaya u Thomas A Sangma ulapnya yakajing shimsmai hakajing raki yakasat bhavana diwas ha main secretariat building Shillong hanin kasi Kanikadek All India Radio Shillong kabawan lam chapi yak kubor. Ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP Jawai hnen kasngi kala penlong yak jinsam yak khusnam balatip kum ka ukyang nangba Best Student Award araja khatkhandai ha Jawai. Uba Wailat Miki Shilla MLA ke Jawai constituency ha ke jingkran kumkong san sembut ula ai khublai kitbok ik samla ke belai opdiam ya ka khusnam bat kentu yaki bakin nang yai treshitom banlong ki bajob ha ke jingim bandon ke jing ang nut ne ka thong ha ke jingim bat ban amsha penthami ha ki ki jong ke ne ka perthai Uniraf Gelani, Northeast Zonal Organizing Secretary, Jonka ABVP, hakaching krenju ulong, bak ABVP, kadai, kaseng jonki samla puli, kabahetam hakapertai, kabatray na kabanta, kaching kyo shaprang jonki samla puli, habarok kilyang, hakaba, kajupenlong ye kiching ajing hikai kiching ay dawai bat jing sumar ka career guidance bat kiway. Yaka kusnam kyang nang ba Best Student Award arhaja khat khandai la aish ki samla puli ki ba poi hakikadan ba chakman ni ki ba yo ki mark ki ba hetam hak examine SSLC but HSSLC arhaja khat khandai but menta gasnem kiladon hadu san phongwet ki samla puli ki ba yo pdyang yakani kusnam Mentang ini snap shosipor ikini kicing penbena. Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI along with government employees, now enlisted companies employees and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Ban beteng biang ye kikubor kalat jongka jala Manipur ka Dr. Najma Heptullah hnen kasngi kala kentu ban shnai ki documentary film ki babha ki ban long kum kiching aiman semi ki samla bakin yeng hakahok bat kentiu ye ka bha ka met jongka imlang salang kala ong baka Manipur kala ban pinmi shibun ki documentary film ki badon dor ki ban yarap kentiu ye ki jing roi jing ban bha jong ki priu ka jala ha ki jing palat ye ka documentary film ka bakarteng leinaga nung thanga ka bamut Battles and Hammer balapin long da ka resource kawai ni kiseng ban kentiu ye ka jat ban Rio Manipur haraj bhavan hinin kasngi kalat kalong bakane ka documentary film kan pin I hakisamla ka pateng menta ya ka jing start ba jing shampang jong ki kan thai Manipur bat kan pin sluru ye ki nong snatya da kikti bakan nang pin yar bat pin roi ye ka kam shna jing deng tan rai bat ban kentiu ru ya ki lat kamai jakpo ya ka ni ka documentary film lapin mi da u Ishwari Haubam Kato kani ko khubor kalakot kabalawan shapi na All India Radio Shillong hakapo prabajeng in the Salt Daily Station nakabanta ki khubor kani kadek All India Radio Shillong